Počinjemo sa pregledom štampe i čitanjem najvažnijih naslova. Vijesti danas pišu, čak 35 kandidata bi u sudski savjet. Uoči Abazovićeve posjete Kijevu ugledne diplomate upozoravaju pružiti stvarnu, a ne marketinšku podršku. Ministar javne uprave Maraš Dukaj za vijesti slobodan pristup podacima po mjeri građana. Roditelji đaka dali saglasnost samo za objave na zvaničnim kanalima izvršne vlasti, fotografije završili na stranicama premijerove partije, povjerili djecu vladi, a ne URI. To su najvažniji naslovi u vijestima. Pobjeda piše novi dokazi da je Injac zloupotrijebila položaj. Toš Čelik traži 25 miliona, a Daka Davidović nudi 15,1 milion. Sindikat CEDIS, odbor direktora skinuo sa dnevnog reda izmjene pravilnika za dodjelu stanova. Ultra Crna Gora za dan sakupila novac za kupovinu kombija navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine. Radonjić i Đurović po nalogu šefova mučili i ugušili kapetana. To su najvažniji naslovi u štampi kod mene. Marko? Dnevne novine dana na naslovnici pišu o Svetom Stefanu. MK Grupa će danas objaviti prospekt za preuzimanje većinskog paketa akcija u državnim preduzećima. Kostić nudi preko 61 milion za Budvansku rivijeru i Sveti Stefan. Daka daje 15, Turci traže 25 miliona. Nije postignut dogovor o preuzimanju željezare, pregovori se nastavljaju. Odlukom crnogorskih državnih organa zamrznuto je imovina još 47 Rusa. Opozicija želi da ponovo aktualizuje priču o sumnjivom poslu izgradnje vjetroelektrana, traže parlamentarnu istragu za aferu Možura. Knežević najavio interpelaciju o radu ministra vanjskih poslova. Dan saznaje. DF nema podršku za ocjenjivanje i smjenjivanje Krivokapića. U 2 opštine na sjeveru potrošačima nisu dostupni svi proizvodi. U Plavu i Gusinju se ne može kupiti svinjsko meso. To su naslovi iz dnevnih novina dan. Večernje novosti na naslovnici. Novosti saznaju potpis na genocid pa ulazak u Potočare. Plan je da će u memorijalni centar moći da uđu samo oni koji potpišu da se u Srebrenici dogodio genocid. Namjera da se sakupljeni potpisi zatim pošalju Evropski parlament gdje bi se otvorila rasprava. Istraga protiv producenata Južnog vjetra. Šušljik je pronevjerio 5,8 miliona eura. Politika na naslovnici donosi Amerika bez prestanka uvozi rusku naftu, Njemačka, Italija, Holandija, Poljska i Francuska među najvećim kupcima sibirskih barela u prvih 100 dana sukoba u Ukrajini. Vučić poručio Austrija posvećena ubrzanju EU integracija. To bi bili naslovi politike i novosti, ali možemo da krenemo da predstavljamo naše goste. Sa nama je ovoga jutra član Demokratskog fronta Andrija Babović. Dobro jutro i hvala što ste sa nama. Dobro jutro i najprije bih iskoristio priliku s obzirom da je danas 14. jun, to je Svjetski dan dobrovoljnih davaoca krvi, da zamolim sve koji su u mogućnosti da dobrovoljno daju krv ne samo na današnjem danu, nego jednostavno svakom trenutku kada to mogu raditi, jer to može nekome spasiti život. Nekome znači mnogo, tako je. Tako je. Sa moje desne strane Luka Kovačević. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Ja bih se pridružio apelima kolege Babovića. Evo, možemo početi. Gospodine Baboviću, krenut ćemo od dnevnih novina dana. Vidimo da je gospodin Konjević u žiži javnosti. Interpelacije se razne također pominju. Evo, možemo, gospodin Knežević je najavio interpelaciju o radu ministra vanjskih poslova, gospodina Krivokapića, a dan saznaje DF nema podršku za ocjenjivanje i smjenjivanje Krivokapića. Očekuje se da će DF tražiti podršku demokrata. Da li mislite da je moguće da dođe do interpelacije ministra vanjskih poslova? Pa najprije bih počeo sa tim da je Knežević jedan jako ozbiljan političar, jedan jako ozbiljan čovjek koji ne bi iznio tek tako one podatke koje je iznio jučerašnjem danu, da ne postoje dakle neki čvrsti dokazi za ono o čemu je on govorio. Dakle, interpelaciju definitivno će doći do pokretanja interpelacije. Zašto mislim da i članovi Demokratske Crne Gore mogu glasati? Dakle, da li će doći do potrebnog broja koji je dovoljan za smjenu ministra, to je veoma upitno. Mislim, nažalost, da neće, ali suština je da moramo ukazati, kao što smo i do sada uvijek ukazivali, na neke probleme koji se nalaze u radu uopšte cijelog sistema u Crnoj Gori. Dakle, bit će interpelacije, svako će iznijeti svoj stav povodom te interpelacije. Da li će doći do smjene, to sa sigurnošću zaista sada ne mogu reći.
Gospodine Kovačević, kako vi komentarišete najavu o interpelaciji o radu ministra spoljnih poslova? Pa evo ovako, na samom početku, ustavno pravno nije moguće se desi smjena ministra ukoliko premijer, odnosno prvi među jednakima u kabinetu nije podnio zahtjev za to. Imali smo mi u ovom prethodnom periodu, kada je bio period 42. vlade Zdravka Krivokapića, učestalo s ovih inicijativa koje smo mi onako pomalo zaboravili u našem ustavno-pravnom sistemu, pa smo onda prošle godine, prije godinu dana, imali smjenu ministra pravde Leposavića i krajem godine interpelaciju više ministara, čini mi se baš ministra vanjskih poslova Radulovića i ministarke Vesne Bratić. To donosi neke političke momente ukoliko se interpelacija izglasa. Ona naravno ne obavezuje pravno kabinet vlade i premijera Abazovića da pokrene takvu inicijativu i uputi je ka Skupštini. Eto, vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati, ali eto, ona je u ovom dijelu samo toliko. Evo, ja bih se nadovezao. Vidimo da je formirano radno tijelo za pripremu predloga akta o vladi. Sagovornici dana poručuju spriječiti haos, sve partije da učestvuju u izradi zakona. Još ranije je saopštavano iz svih političkih partija da su zakoni o vladi i skupštini važni sistemski zakoni koje je neophodno što prije donijeti. Gospodine Baboviću, evo vidjeli smo upravo nakon predstavljanja nove vlade koliko je bitno da imamo dobre zakone. Koliko je bitno da se donesu ovi zakoni o skupštini i radu vlade? Pa jako je bitno. Jako je bitno da se donesu. Osim toga je jako bitno da svi učestvuju u donošenju tih zakona koji su na opštu korist. Dakle, nisu to neke partijske stvari, neki uski partikularni partijski interesi. Dakle, ovdje se radi o opštem dobru. Neophodno je usvojiti sve zakone sa što većim brojem poslanika koji će za te zakone glasati. Kako bismo jednostavno pokrenuli neki sistem i nekih daljih odluka da bi se krenulo jednostavno sa mrtve tačke u oslobađanju ovog društva od mnogih zarobljenih sistema u kojima se, nažalost, i dan danas nalazimo. Gospodine Kovačević? Pa da, ono što je bila neka i primarna intencija i u onom planu, ekspozeu premijera Abazovića kada se formirala 43. vlada jeste bilo i usvajanje ovih sistemskih zakona, odnosno zakona o vladi i zakona o skupštini, budući da smo mi zemlja koja to nema i to je u prethodnom nekom periodu baš izazivalo mnogo nedoumica prilikom određenih procesa. Ono što sam vidio u tom prijedlogu što mora biti jeste ograničavanje i regulisanje tog mandata te tehničke vlade, odnosno kada se vladi izglasa nepovjerenje ili kada se dese izbori i onaj, da kažemo, vakum, period između izbora ili izglasavanja nepovjerenja pa do izbora nove vlade, šta ta tehnička vlada u tom mandatu može da radi, jer smo imali neke politički problematične momente u ovom sad, kada je 4. februara izglasano nepovjerenje vladi Zdravka Krivokapića i onda smo imali nedoumice i probleme šta ona može da radi, a šta ne, budući da je ona legitimitet svoj u parlamentu izgubila ili u nekom drugom slučaju kada neka vlada legitimitet svoj izgubi na izborima i pred građanima, šta te vlade mogu da rade. Tako da ovo ide u prilog rješavanju tih problema i nedoumica. Jeste, nedostaje nam to pravilo ponašanja, dakle po kojim principima bi to trebalo dalje da ide u suštini. Uvijek se može desiti do promjene i ove vlade, dakle može se desiti sjutra da se stvori neka nova većina. Dakle, mora se to urediti nekim zakonima napokon. U vijestima intervju ministra javne uprave Maraš Dukaj kazao je da slobodan pristup podacima po mjeri građana, a ne institucija. Kaže da je na lokalnom i na državnom nivou zaposleno preko 50.000 službenika i da se mora raditi na smanjenju broja zaposlenih u državnoj administraciji i da to dosadašnje nije dalo vidljive rezultate. Da li očekujete da će doći do smanjenja i na lokalnom i na državnom nivou zaposlenih u javnoj upravi? Pa iskren da budem, ne očekujem. Dakle, to su neki rezovi koji su apsolutno nepopularni u ovom trenutku, pogotovo za novu vladu koja je, dakle, sada tek formirana.
mislim, ne bukvalno sada, ali relativno kratak period funkcionisanja iza ove vlade. Dakle, to su neki jako duboki rezovi na koje ne vjerujem da će sada bilo ko pristati. To vam je isto kao po principu, ne znam, povećane su zarade u Crnoj Gori. Kada bi neko rekao sada slabe su nam, kao što jesu, naravno, slabe su, ne moramo smanjiti zarade, to bi izazvalo apsolutno veliki revolt među građanima, kao što bi i ovako nešto izazvalo. Mi smo svi svjesni da je pogotovo dakle, u našim državnim ustanovama, u službama, postoji jedan veći broj zaposlenih ljudi, da ne kažem višak zaposlenih ljudi. Međutim, trebaju se tražiti neki drugi načini, dakle, stvaranje nekih novih radnih mjesta, pa jednostavno transfer tih zaposlenih na ta neka druga radna mjesta i tako dalje. Mislim da bi apsolutno nepopularno bilo da se jednostavno ti ljudi otpuste kao neki tehnološki višak ili nešto slično. Da li ste saglasni, gospodine Kovačeviću, i očekujete li da će gospodin Dukaj obezbijediti slobodan pristup podacima, kako kaže, po mjeri građana? Pa jesam, u velikoj mjeri jesam saglasan sa ovim što je kolega Babović rekao, iz razloga što to jesu, pogotovo u ovim momentima gdje nemate neku izvjesnu, stabilnu većinu, da kažem, veoma je teško preduzimati neke tako radikalne poteze. A reforma javne uprave i srezavanje troškova u tom dijelu u Crnoj Gori jeste stvarno jedan radikalan potez koji niko do sad u crnogorskoj ovoj istoriji nije donio. Mi stvarno imamo veliki problem sa zapošljavanjima u javnoj upravi i ne samo sa zapošljavanjem, generalno sa percepcijom ljudi i mladih ljudi koji tek izlaze na tržište rada, kako oni doživljavaju svoje zaposlenje, svoju budućnost i najčešće ga vezuju i sigurnost, neku primarnu vezuju za državnu upravu. To dok to ne promijenimo, ništa nismo uradili i Crna Gora definitivno ovako, ovo nije održiv sistem, da imamo ovoliko zaposlenih u javnoj upravi, od lokalnog nivoa do nacionalnog. Znamo da mnogo premašujemo te neke evropske regulative koje govore da jedan zaposlen ide na mnogo manje građana. Mi to debelo premašujemo i ne znam, nadam se u nekoj skorijoj budućnosti da će doći do reforme u tom sektoru. Što se tiče vezano za slobodu pristupa podacima, evo i ovim hoću da iskažem apel da će ova vlada da učini neki pomak na tom polju, budući da to imamo i ovaj zakon o slobodnom pristupu informacijama, to je neka tekovina novijeg doba, da kažem. On se ne primjenjuje. Mnoga preduzeća i organi državne uprave često kada uputite njima taj zahtjev, oni se smatraju da nisu obveznici po ovom zakonu kojem sam pomenuo, tako se nadam da će afirmacija ovog zakona biti u narednom periodu mnogo veća. Evo vidjet ćemo svakako šta nosi vrijeme ispred nas. MK Grupa će danas objaviti prospekt za preuzimanje većinskog paketa akcija u državnim preduzećima. Kostić nudi preko 61 milion za Budvansku rivijeru i Sveti Stefan. Funkcionerka građanskog pokreta URA Božena Ilušić je ocijenila nedavno za Dan da hoteli trebaju da ostanu u većinskom državnom vlasništvu. Da li se slažete sa gospođom Jelušić? Da li bi trebalo tek tako pustiti da u privatne ruke padnu Budvanska rivijera i Sveti Stefan? Apsolutno ne. Apsolutno ne. Ne bih volio da komentarišem uopšte o tome da mi našu državnu imovinu na taj način rasprodajemo. Dakle, postavlja se pitanje čiji je naš Sveti Stefan. Dakle, to je pitanje koje se već provlači godinama. Ja sam zagovornik toga da sve što može ostane u vlasništvu države, kako bi država naravno ostvarivala profit kroz određene, ne govorimo o Svetom Stefanu i Budvanskoj rivijeri, nego svim bukvalno preduzećima za koje postoji mogućnost da ostane u državnom vlasništvu. Dakle, i kod nekih preduzeća gdje postoje neki gorući problemi, mislim da je država ta koja treba da riješi da ugasi te požare i da pomogne to preduzeće nekim takozvanim biznis inkubatorom, kako bi to preduzeće stalo na svoje noge i kako bi donosilo prihod samoj državi. Dakle, protiv sam apsolutno nekih nepotrebnih privatizacija. U ovom slučaju mislim da je apsolutno nepotrebna privatizacija Budvanske rivijere.
Dakle, mislim da bi država trebala da reaguje na način, na sve moguće načine kako bi to ostalo u vlasništvu države. Gospodine Kovačević, da li ste saglasni sa kolegom? Naročito ovako kada vidimo da je sa prosperitetna preduzeća, da li bismo trebali malo obazrivije da ulazimo u priču o prodaji? Naravno. Mi su imali u ovom periodu od 90. godina pa od danas taj fenomen privatizacije. To je bila, kako je neko rekao u javnosti ranije, privatizacija je bila najskuplja crnogorska riječ. I treba pažljivo pristupiti svim mogućim privatizacijama, odnosno onome što je još uvijek ostalo u državnim rukama, da se to valorizuje na najbolji mogući način. Mi smo ranije imali u prethodnom periodu i prošli ministar ekonomskog razvoja govorio o toj kategorizaciji državnih preduzeća u neke 4 kategorije i one koje se, da kažem, mogu pustiti i da se privatizuju. Mi sada stvarno imamo javnost generalno nije upoznata sa tim koliko mi državnih preduzeća imamo. Najčešće su u fokusu javnosti ova najpopularnija, da kažem, Elektroprivreda, Budvanska rivijera, Rudnik uglja i slično. To u nekoj mjeri jeste teret za državu, sva ta državna preduzeća. Ja mislim da ono što nije, da kažem, od vitalnog značaja, to ako je moguće se to prepusti i da dođu neki investitori koji će adekvatno time da raspolažu, da to možda nije loš model. Saglasan sam u ovom dijelu sa onim što je izrečeno jeste da neke stvari država ne smije da prepusti, evo naprimjer kao što imamo slučaj sa Elektroprivredom, a složio bih se i sa ovim što je rekla Božena Jelušić da u slučaju Budvanske rivijere i Miločara makar u ovom periodu treba da ostane u rukama države. Ja mogu dodati samo da su to preduzeće koja se, Budvanska rivijera je preduzeće koje se nalazi na primorju Crne Gore. Dakle, to je preduzeće koje definitivno ima mogućnost prosperiteta. Ukoliko govorimo o nekim drugim preduzećima koji su na aparatima i konstantno su gubitaši, dakle, to su preduzeće koja treba da dožive privatizaciju. Dakle, da se jednostavno izvrši ekonomska opravdanost postojanja nekog preduzeća, svakog preduzeća i da se vidi da li mi to možemo da iznesemo, odnosno ne možemo. Ukoliko možemo to da iznesemo, pogotovo za preduzeće koja su nam usko vezana za turizam, o tome ne treba razgovarati jer je nama turizam primarna privredna djelatnost. Još jedan tekst u vijestima koje bih voljela da prokomentarišemo. Povjerili djecu vladi, a ne URI. Roditelji đaka koji su u društvu premijera pratili fudbalsku utakmicu dali saglasnost samo za objave na zvaničnim kanalima vlade. Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji zabrinuta je što niko ne kontroliše niti reaguje na slučajeve zloupotrebe djece u političke svrhe. Kako vi komentarišete ovo, gospodine Babović? Pa interesantan je naslov zaista jer se tog dana desilo kada, ja mislim da radi se o školi Vladimir Nazor, je li tako? Nisam sigurna da li je Pavle Rovinski, izvinjavam se. Dakle, u školi Pavle Rovinski gdje tog dana su djeca pokrenula protest u toj školi. Pojavio se premijer gospodin Ritan Abazović koji je od svega toga napravio neki interesantan politički spot. Bilo je jako interesantno. On je došao i djeci, koliko sam ja upoznat, dijelio i karte za utakmicu Crne Gore i na taj način je opet urađen neka promocija, da kažem, premijera. Da li smatrate da je ovo bila zloupotreba djece u političke svrhe? Pa, to je, vidite, interesantno pitanje. Danas možemo na svakom ćošku vidjeti to. Premijer se pojavio kao neki dio rešenja. Dakle, nije on otišao samo tamo da se promoviše, nego držali su govor, držao je govor, razmišljali su o tome na načinu kako će to ubrzati, kako će škola napokon biti izgrađena i da se toj djeci i njihovim roditeljima napokon riješi problem. Dakle, ne mogu reći da je primarni cilj bio čisto neka zloupotreba djece, ali da se može tako tumačiti, može zaista. Gospodine Kovačević? Pa, vjerovatno razna tumačenja su moguća u bilo kom mogućem političkom pitanju.
ovo ne vidim kao zloupotrebu djece u političke svrhe. To se desilo na dan utakmice, čini mi se, u subotu, kad su igrale reprezentacije Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Opet, ne znam, mislim da jednostavno, mislim da je generalno poslata jedna dobra poruka s te utakmice i da je i premijer Abazović poslao jednu dobru poruku da je toj utakmici prisustvovao sa djecom iz te škole koju smo pomenuli, Pavla Rovinski, da je, da kažem, uspio da se izuzme iz tih nekih najčešće, jer funkcioneri gledaju i prisustvuju tim utakmicama iz VIP loža sa ostalim nekim funkcionerima. On je to uradio sa djecom u ovom slučaju. Mislim da fokus treba da bude na tome, glavna poruka treba da bude to. Opozicija želi ponovo da aktualizuje priču o sumnjivom poslu izgradnje vjetroelektrana. Traže parlamentarnu istragu za aferu Možura. Upravo juče u danu smo imali reagovanje Mansa gdje urgiraju da se upravo pokrenu istrage o privatizaciji, propalim privatizacijama jer će doći do zastarijevanja. Da li ste saglasni da bi trebalo da se pokrene ili aktualizuje ponovo priča o izgradnji vjetroelektrana Možar? Naravno da sam saglasan. Dakle, svaka privatizacija koja se dogodila u Crnoj Gori može biti u tom nekom periodu vladavine neke bivše vlasti, govorimo o vlasti najprije DPS-a i njihovih koalicijonih partnera, je u najmanju ruku diskutabilna. Dakle, što se mene lično tiče, ja bih istražio apsolutno svaku privatizaciju koja se u tom periodu dogodila. I to je sasvim legitimno. Dakle, zašto bi se neko bojao bilo kakve istrage o privatizaciji ukoliko je sve bilo sasvim u redu i sasvim okej? Dakle, ja uvijek kažem, ukoliko niste spremni da ustanete iz stolice u kojoj jednog dana sjednete, onda nemojte ni sjedati uopšte u tu stolicu. Dakle, radi se o tome da posebno interesantna Možura, mislim da je premijer Abazović često pominjao i potencirao tu privatizaciju, pa evo baš želim da vidim koliko će ova vlada uraditi na tome da se ispita ona kao jedna u nizu, jedna kap u moru tih diskutabilnih privatizacija koje su se dogodile u Crnoj Gori. Gospodine Kovačeviću, da li se slažete sa kolegom i recite mi da li je upravo interesantno što je Možura predmet istrage Europola također? Da. To je vrlo indikativno, budući smo u ovom prethodnom periodu neke od Europola dobili dokaze i da su, zahvaljujući njima, pokrenute neki najkrupniji procesi u ovoj državi, prije svega mislim na hapšenje Vesne Medenice i njenog sina, kao i oni transkripti razgovora između ovih policijskih funkcionera Lazovića i Milovića. Da, pomenuli smo za Možuru. To je u periodu predizborne kampanje nama iz Građanskog pokreta fokus na nekoj antikoruptivnoj temi bila baš Možura. I ona imala baš onako neke dimenzije međugranične, internacionalne, jer znamo imali smo i ranije u medijima tekstove šta se desilo na Malti, da je novinarka na Malti koja se bavila... Dafna Caruana, da. Da je ona i čini mi se izgubila život i da je ubijena, pa je to povezivano i sa našim zvaničnicima. Tako da apelujem da se istraga ovome produbi i da konačno dobijemo neke konkretne stvari vezano za Možuru. Nekako smo posle nekog, da kažem, agresivnog starta u borbi protiv organizovanog kriminala zastali. Dakle, krenuli smo sa nekim hapšenjima i procesuiranjima, onda smo dobili neke podatke od Europola koji su, vidite, svakom korisni. Mislim da se sudstvo više u ovom trenutku bavi i tužilaštvo nekim koji je ukrao 5 metara drva nego nekima kome su našli 50 miliona eura na računu. Dakle, to su stvari koje ne treba da staju koliko mi želimo stvarno i postoji obećanje da ćemo se baviti protiv organizovanog kriminala, mi to želimo da vidimo. Svakako u što skorijem periodu. Tako je. Još jedan interesantan naslov u pobjedi. Još nema dogovora o prodaji Nikšićke željezare. Toš Čelik traži 25 miliona eura. Daka Davidović nudi 15,1 milion. Gospodine Kovačeviću, šta očekujete vi? Kakav će biti epilog ove priče?
Pa ja se nadam što skorijem preuzimanju Željezare iz ruku Toš Čelika, budući smo vidjeli da je to bila neka, čini mi se, 4. privatizacija Željezare koja je završila gotovo kao i sve one prethodne. Mislim da interes države da Željezara radi. Evo, u ovom trenutku jedini investitor koji se ponudio i koji jeste gospodin Davidović, tako da se nadam će doći do nekog dogovora. Sad ti podaci koje ste rekli, koji su u medijima, neslaganja očigledno postoje. To je ono što je više u njihovoj, više neki komentar mogu da daju oni kao privrednici, kao ljudi koji pregovaraju, biznismeni, ali eto onaj interes i Nikšića i Crne Gore jeste da Željezara radi. Budući da je to nekako Željezara je bila simbol baš ovoga o čemu pričali malo prije neuspjelih privatizacija. Ako smo imali 4 investitora sa raznih strana, evo i sad iz Turske, iz Britanije, Holandije i nekako nigdje to nije bilo, kod nijednog investitora nisu stvari funkcionisale kako treba. A zbog čega mislite da je upravo tako bilo? Baš odgovor na to baš sad nisam siguran da mogu dati. U jednom vremenu kada je gospodin Davidović preuzeo Željezaru, to je bilo prije nekih 10 godina, privremeno, Željezara je funkcionisala na neki način dobro i plate radnicima su isplaćivane na vrijeme i opet Željezara je jedno preduzeće koje je u momentima 80-ih zapošljavalo veliki broj ljudi. U Nikšiću bio je motor razvoja tog rada, tako da evo nadam se da će te stvari, da će preuzimanje Željezare se desi i da konačno Željezara počne da funkcioniše na neki bolji način. Gospodine Baboviću, kako vi komentarišete ovu situaciju i smatrate li da bi Davidović bio dobar novi investitor Željezare? Pa najprije ću se osvrnuti na to da je to 4. privatizacija. Dakle, malo prije smo upravo govorili o tome koliko su kod nas te privatizacije u najmanju ruku rečeno diskutabilne. Dakle, kako je moguće da se 4 puta radi privatizacija nekog preduzeća? Po kom osnovu su ljudi koji su ranije dobijali Željezaru, dakle, kupovali Željezaru, bila privatizovana, na kom osnovu su dobili, na osnovu kojih papira i ekonomske opravdanosti da će oni to voditi kako treba. Dakle, samim tim, eto, pominjem ponovo, 4. put je privatizovana, znači da nešto apsolutno nije u redu. Dakle, da li je to moglo da se izbjegne nekim ugovorom o menadžmentu? A ugovor o menadžmentu znači da mi angažujemo stručnjake iz cijelog svijeta, dakle, nije bitno odakle, iz koje države su ti stručnjaci, da oni vode, pošto mi očigledno nismo u stanju, mi ne umijemo, naš menadžment nije dobro radio taj posao, da angažujemo ljude koji će to raditi na najbolji mogući način. Da li to može Daka Davidović konkretno uraditi? Ja to zaista ne znam. Vidim da ima podršku od zaposlenih u Željezari, da su mu davali podršku, da se nadaju da će on preuzeti. Jesu li ti zaposleni u Željezari negdje prioritet i predmet interesovanja investitora, kao što bi trebali da budu? Pa ja mislim zaista da nisu. Dakle, to je najveći problem definitivno kada govorimo o ovoj tematici. Gospodine Kovačević? Pa mislim da je čovjeku koji je biznismen i koji ulaže u neki budući projekat po prirodi stvari zaposleni nisu u nekom primarnom fokusu interesovanja. Imali smo u nekoj nedavnoj emisiji da je gospodin Davidović rekao da on nema samo neke ekonomske motive, nego neke i šire društvene motive. U to sad ne bih ulazio. Tamo zaposlenih ima, čini mi se, nešto 250-300, ali eto, ako za gospodina Davidovića to ekonomski bude uspješan projekat, ja vjerujem da će i ti zaposleni imati benefite. Meni je drago, eto, ipak da naš čovjek na kraju dođe kao spasioci. Eto, i radnici ovaj put žele da im pomognem. Gospodo, hvala vam puno što ste bili naši gosti ovoga jutra. Nadam se da ćemo opet drugom prilikom biti zajedno. Hvala i vam. Hvala vam. Poštovani gledalci, idemo na kratku pauzu, onda se vraćamo sa najvažnijim vijestima.